ऐं बंदन जे दिलनि में गुनाहनि खां नफ़रत ऐं दूरी पैदा थिए। महीनो बराबर अगर को अल्लाह जो बानो तक़वा सां ऐं तहारत सां वक़्तु गुज़ारे, ज़िक्र में ऐं इबादत में ऐं तिलावत में वक़्तु गुज़ारे, बुराइनि खां ग़लतकारिन खां मासियत जे कमनि खां पासीरो रहे, त यकीनन इन जी तबीयत बाक़ी 11 महीना भी उन साॻी डिगर ते हलंदी रहंदी। मुझा मुहतरम दोस्तों, एक हदीस मुबारका में आयो जॾहिं पहिरियों रोज़ो रमज़ान जो थे थो, पहिरीं रात रमज़ानुल मुबारक जी अचे थी, ऐं अल्लाह जो को बंदो सिद्क़ नियत सां पंहिंजे रब जे दरवाज़े ते अची करे तौबा ताइब थो थिए, त उन पहिरीं रात में ई अल्लाह साईं उन जे मग़फ़िरत जो फ़ैसिलो फरमाए थो। उन क़यामत जे मंज़र खे त यादि कयो, केॾो शदीद मंज़र हूंदो, तसव्वुर करण सां बंदो ॾकी थो वञे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाए थी त मां जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां पाण ॿुधुमि त अल्लाह जे महबूब नबी फरमायो, युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन औरातन, क़यामत जे ॾिहाड़े सब बंदा अल्लाह जे दरबार में ईअं ईंदा जो उन्हनि जे बदन ते कपिड़ो कोन हूंदो। ॾकंदा ऐं कंबंदा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमायो त मां जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां पुछा कयम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रिजालु वन निसा, मर्द भी ईअं ऐं औरतूं भी ईअं, यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़िन, उसी मर्द भी उघाड़ा ऐं औरतूं भी उघाड़ियूं हिक ॿिए खे ॾिसंदा? जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़। फरमायो आयशा, उहो एॾो सख़्ती जो ॾिहाड़ो हूंदो जो को कंहिं ॾिसण जो तसव्वुर बि न करे सघंदो। सख़्त गर्मी हूंदी, धरती तपी वेंदी गर्मी जे करे, सिज ईअं सम्झ में ईंदो ॼण मथां बीठो आहे। धरती एॾी तपी वेंदी ॼण ट्रामे ऐं पितल जी धरती आहे। माण्हू पंहिंजे पघर में पिया ॿुॾंदा, कंहिंखे गोॾनि ते पघर, कंहिंखे चेल ते पघर, कंहिंखे ॻिचीअ ते पघर। नबी सगोरा रब सल्लिम सल्लिम जूं फरियादूं कंदा ऐं सॼी इंसानियत नफ़्सी नफ़्सी कंदी। अल्लाह से फरमायो, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। तव्हांजी हिकिड़ी सुभान अल्लाह सां है आसमान ऐं ज़मीन जी खला बरकतुनि सां भरिजी सघे थी। हिकिड़ो बंदो जॾहिं सिद्क़ नियत सां चवे थो सुभान अल्लाह, त उन जे लाइ जन्नत में ख़ुदा वण थो पोखराए।
اے ان وण جو سایو ایڈو عظیم ہوندو جو 500 سال تمہاں گھوڑو ڈوڑایو تو ان وڻ جو سایو ختم نہ تھیندو. اللہ سے فرمایا انسانو پنجے رب کھوں ڈرجو، اے انسانو پنجے رب کھوں ڈرجو، پنجے پالنہار کھوں ڈرجو، پنجے خالق ۽ پنجے مالک کھوں ڈرجو، پنجے رب جی لج کیو، پنجے رب جو شرم کیو، پنجے رب جو حیا کیو. اللہ تو فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تو فرمائے قیامت جو دھڑکو وڈو خطرناک دھڑکو تھا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایڈی دہشت ہوندی جو حاملہ ڈھورن جا حمل کری پوندا. کھیر پیاک بار ہوجے نہ کہیں عورت کھے تو ان دھڑکے جے کرے بار ہتھن ماں چھڈائجی ویندس. ماں کھو مامتا وسری ویندی، ایڈو سختی جو ڈہاڑو. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. اللہ تو فرمائے مجھا بندہ اگر قیامت جے ڈہاڑے تو انسانن تے نظر کندے تو کہ یہ محسوس تھیندو جڑو نشے میں ہن. رب تو فرمایا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. نشو بشو کون ہوندو یو قیامت جے دہشت جے کرے انہن جا حواس گم تھی ویندا. دعا کیو تو اللہ قیامت جے سختی کھاں بچائے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا فوربک لنحشرنکم والشیاطین ثم لنحضرنکم حول جہنم جثیا. جن مجھے بے فرمانی کئی انہن کے بھی ماں گہلرائیں دم میدان قیامت میں. جن شیطانن جے پویوں حلاما انہن شیطانن کے بھی گہلرائیں دم قیامت جے دہاڑے میں. اللہ تو فرمائے فوربک لنحشرنکم والشیاطین ثم لنحضرنکم حول جہنم جثیا. ہزاریں فرشتہ جہنم کے گہلیوں ایندا، جہنم کے گہلیوں ایندا. جی تمہاں ٹراہڑ ڈھورن کے کاہو نا، خطرناک ویڑھن ڈھورن کے کاہو نا، ہزاریں فرشتہ جہنم کے گہلیوں ایندا. باہجا اللہ نکرندا جہنم ماں. اللہ ان ڈींहं سخت کاوڑ میں ہوندو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا اللہ ایڈی کاوڑ میں ہوندو جو اللہ سائیں ایڈی کاوڑ نہ کدیں کیا نہ کدیں کندو. سخت غصے میں ہوندو اللہ. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. چاہو سبحان اللہ. اللہ تو فرمائے میں جبلن کے دھوڑے چھڑیندم. یہ جبل یہ اڈندا جے کپن جا پھورا اڈندا ہے. اللہ وٹ وڈی طاقت آ. ہانے تہاں
جڏهं جبلن میں وڃي ڪري آتشگیر مادو تھا وجھو یا کو طاقتور ڈائنامیٹ تھا رکھو یا کو بم بلاسٹ تھا کیوں جبلن میں یا کا مائن وچھايو تھا ته هڪڙي دھماڪي سان جبل اڏي ٿا وڃن تنهنجي عقل ايڏي ترقي ڪئي جو اهڙو سامان تيار ڪري سگهين ٿو الله کي توکون وڌيڪ طاقت آهي قیامت جي ڏياڙي جبل ائين اڏندا جيئن ڪپ جا ڦورا اڏدا آهن اللہ سے فرمایا یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ما جبلن کے ہلائے چھڈیندم ما زمین کے پٹے چھڈیندم پٹی ویندی زمین کھلی ویندی زمین وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا اگن پوین سبنی کے ما قیامت جے ڈیاڑے گڈ کندم عالم بھی ہوتے ظالم بھی ہوتے فرمانبردار بھی ہوتے غدار بھی ہوتے اللہ جا نیک بندہ بھی ہوتے اللہ جا بے فرمان بھی ہوتے سنتن جے مطابق زندگی گزارن وارا بھی ہوتے اے سنتن جے ابتڑ ہلن وارا بھی ہوتے اللہ جے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے چاہے منجن وارا بھی ہوتے اے اللہ جے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے حکمن جے ابتڑ زندگی گزارن وارا بھی ہوتے رب تو فرمائے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا سما جیسا منصفن میں بیٹھا ہوں گا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة یہ امر جے پیٹ موں جایا ہو تو تہاں جے کپڑن تے لباس کو نہ ہو رب تو فرمائے قیامت جے ڈیہاڑے جڑے تاں کے ماں بیہر اٹھائیں دم تڑہیں بھی تماں جے بدن تے لباس کو نہ ہوندو جڑے جاوا ہو تڑہیں بھی تہاں جے جسمن تے کپڑوں کو نہ ہو ماں جڑے تہاں کے بیہر جیڑو کندم تڑہیں بھی تہاں جے جسمن تے کپڑوں کو نہ ہوندو وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اللہ تو فرمائے ماں سبنی جا دستاویز انہن کے ڈیاری دو فرمان بردارن کے سجے ہتھ میں دستاویز ملندو بے فرمانن کے کھبے ہتھ میں دستاویز ملندو جڑیں ڈوہارن کے دستاویز ملندو تو داہوں نکری ویندن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ڈیہاں وارا گناہ تے لکھل ہوندا پر راتن وارا بھی لکھل ہوندا جے ظاہر ظہور کیوں ہوئے تے لکھل ہوندا پر جے گجھ گوہ میں کیوں ہوئے بھی لکھل ہوندا اللہ تو فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا یہ کو کیوں ہوندا ڈسندا اکھن سان وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ماں کیسا ظلم نہ کندم ماں انصاف کندم اللہ تو فرمائے ماں ظلم نہ کندم پر اساں تا چوں اللہ اساں تا انصاف میں بھی کون چھٹی سگنداسیں بس پنجی با جھک جائیں یا اللہ تو پنجی با جھک جائیں تو پنجو کرم کجائیں یا اللہ اساں پنجے جرمن جا اقراری ہوں بارے خدایا حضرت نوح کے سب تھی دو
نوح کاڑے وے سائیں ماں بیٹھو ہاں پانچ قوم تائیں مجھو پیغام پہنچایو ہی مجھے توحید جو حاضر سائیں ماں پہنچایو ہم سائیں ہیڈے تھی بھی حضرت نوح ہکڑے پاسے تھی بھی ہندو اللہ چوندو کاتے ہیں نوح جی قوم وارا سامو اچی ویندا تہاں تائیں نوح مجھے توحید جو پیغام پہنچایو ہو چوندا نہ سائیں نہ کون پہنچایو سائیں نوح تو چے تو ماں پہنچایو اے چوندا تو کون پہنچایو ہیں کسی تجھی عزت جو قسم ماں پہنچایو اللہ سے چوندس کو شاہد دے کیس کیے ثابت تھے حضرت نوح چوندو سائیں تجھے آخری محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی امت ان گال جی شاہدہ یا اللہ تجھے آخری نبی تجھے محبوب نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی امت ان گال جی شاہدہ تو ماں انہن تائیں تجھے توحید جو پیغام پہنچایو ہو اللہ سے فرمائیں دو کہتے ہو مجھے آخری نبی جو امت وارو سے ایسا حاضر ہوں بدایو نوح سچ تو گال ہے جدا سے بالکل سچ تو گال ہے بالکل نوح علیہ السلام سے توحید جو پیغام پہنچایو ہو حضرت نوح جو قوم وارا چوندا سیں یہ ہویا ہی کون سیں اے شاہدی کیندہ ڈین ہویا ہی کون اللہ پوچھندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی امت کو کیندہ شاہدی ہوتا تو ہویا ہی کون یہ سیں تجھے آخری نبی اساں کے بدھایو ہو ऐं जेको तुंहिंजो किताब असां वटि आयो हो उन क़ुरान में लिखियल हो त नूह वाकई पंहिंजो हक़ अदा कयो हो ऐं असांजो अक़ीदो ऐं ईमान आहे त तुंहिंजो क़ुरान बि सचो आहे तुंहिंजे महबूब मुहम्मद जो फरमान बि सचो आहे अल्लाह सी फरमाईंदो मां हिननि जी शाहिदी क़बूल थो कहे सच था ॻाल्हाइनि तव्हां कूड़ था ॻाल्हायो मुंहिंजे नूह तव्हां ताईं पैगाम पहुचायो हो वरी अल्लाह फरमाईंदो ईसा किथे हो वठी जो जनाब ईसा खे हज़रत ईसा अल्लाह जे दरबार में सामू बीहंदो अल्लाह जे कुरान आवाज़ ॾिनो इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी अब्बो जवाब ॾेई छॾींदुसि भाउ जवाब ॾेई छॾींदुसि अम्मड़ जवाब ॾेई छॾींदसि यारनि दोस्तनि ॾे ईंदो हे जिगरी यार आहे मुंहिंजो अल्लाह सभु मोटाए छॾींदसि अल्लाह जे कुरान आवाज़ ॾिनो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वजूह यौमइज़ मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरतुन व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरह तरहकुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफरतुल फजरह अब तो फरमाए क़यामत जे दिहाड़े भाव भाव खां भजदो भाव भाव खां भजंदो क़यामत जे दिहाड़े अम्मड़ भी जवाब ॾेई छॾींदी अब्बो भी जवाब ॾेई छॾींदो घरवारी भी जवाब ॾेई छॾींदी पुट भी वेझो न ईंदा हर कंहिंखे अल्लाह अकबर हर को पंहिंजीअ में हूंदो अल्लाह तो फरमाए उन दिहाड़े वजूह यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा हिकड़नि माण्हुनि जे चेहरनि खे मां रोशन कराए छॾींदुमि
हिकड़नि माण्हुनि जा चेहरा चमकंदा पिया, चंड जी चमक भी मुकाबलो न करे सघदनि, सिज जी रोशनी भी मुकाबलो न करे सघदनि। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तो फरमाए क़यामत जे ॾिहाड़े वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, हिकड़नि जा चेहरा रोशन हूंदा, खिलंदा, मुस्कंदा, अल्लाह वॾा सरहा हूंदा। ऐं अल्लाह तो फरमाए वुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। रब तो फरमाए हिकड़ा खिलंदा, खुश हूंदा, उन्हनि जा चेहरा रोशन हूंदा, ऐं ॿिया जेके बेफ़रमान हूंदा न, उन्हनि जे मुंहं में मिटी पयल हूंदी, उन्हनि जा मुंह कारा थी वेंदा, ऐं उहे मुनकिर ऐं बदकार हूंदा जिन खे जहन्नम में उमाणींदुमि। घुमी फिरी मोटी ईंदो, या अल्लाह नथी मिले नेकी, या अल्लाह मेहरबानी कर, या अल्लाह मेहरबानी कर, मूंखे नेकी कोई नथो ॾे, या अल्लाह मेहरबानी कर। अल्लाह साईं चवंदुसि ना मां इंसाफ़ कंदुसि, नेकी वठी अच त छॾियां, नेकी वठी अच त छॾियां, मां वटि इंसाफ़ आ। वरी निकिरंदो उहो हमरा जंहिंजे अमलनि जी तोर थी न अहिड़ो बीठो आहे, ॾके थो, नेकी काई कान अथसि, रुॻो हिकिड़ी अथसि, सभु गुनाह अथसि। उनखे जी नेकी मूंखे ॾींदे, जी आहे हिकिड़ी खणी वञ तूं, मां त हुअं ई जहन्नम थो वञा, खणी वञ, मां त हुअं ई जहन्नम थो वञा न, नेकी मिली वेंदसि। अल्लाह साईं चवंदो फ़रिश्तनि खे वठी वञोसि जन्नत, नेकी मिली वियसि, पोइ हो त हलियो वेंदो। अल्लाह हुन हमरा खे चवंदो तूं माखों वॾो सखी आहीं छा, तूं माखों वॾो सखी आहीं छा, तूं हिनखे नेकी ॾिनी जन्नत वियो, तूं माखों वॾो सखी आहीं, मां तोखे हाणे हिकु नेकी कान थी जन्नत थो मोकिलियां। मर्ज़ी वारो आहे, जीअं वणेसि तीअं करे, कहिड़ा ख़ुदा खां पुछण वारो। अल्लाह चवंदो तूं माखों वधीक सखी आहीं, हिनखे सॼे जहान मोटाए छॾियो, तूं सखावत कई आहे, सम्झे तो तूं माखों बि वॾो सखी आहीं। हिकिड़ी नेकी ॾिनीसीं न, तो वटि त कुझु कोन्हे, मां बिना नेकिन जे जन्नत थो मोकिलियां। दुआ कर त अल्लाह पंहिंजो करम करे। सय्यदे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो वॾो ख़तरनाक मंज़र हूंदो क़यामत जे ॾिहाड़े जो, वॾो ख़तरनाक मंज़र हूंदो क़यामत जे ॾिहाड़े जो। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीही, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीही, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदअू सुबूरा वयस्ला सईरा, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूर, बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़ लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। दुआ को तो अल्लाह क़यामत में आसानी फरमाए। ॾाढिया आमीन चओ। मुंहिंजे साईं फरमायो वॾी सख़्ती हूंदी क़यामत जे ॾिहाड़े, मां हौज़ कौसर वटि बीठो हूंदुमि। चओ सुभान अल्लाह, ॻाल्हायो न ॾाढिया। अल्लाह तो फरमाए वॾी सख़्ती हूंदी क़यामत में, पर मां हौज़ कौसर वटि बीठो हूंदुमि। ॾाढिया ॻाल्हायो।
مجھے سائیں فرماयो मुंहिंजो मिंबर हौज़ कौसर वटि पयल हूंदो हौज़ कौसर जूं 4 कुंडा हूंदियूं हिकिड़ी कुंड ते मुंहिंजो अबू बकर बीठो हूंदो ॾाढा 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 ॻाल्हाए मुझे साईं फरमायो मां हौज़ कौसर वटि हूंदुमि मुंहिंजो मिंबर हौज़ कौसर वटि पयल हूंदो हौज़ कौसर जूं 4 कुंडा हूंदियूं हिकिड़ी कुंड ते अबू बकर हूंदो मुझे साईं फरमायो ॿी कुंड ते उमर हूंदो मुझे साईं फरमायो 3 कुंड ते मुंहिंजो उस्मान हूंदो मुझे साईं फरमायो हौज़ कौसर जे 4थी कुंड ते मुंहिंजो सुहिणो अली हूंदो मुझे साईं फरमायो कंहिंखे मां पंहिंजे पाक हथनि सां हौज़ कौसर जा जाम प्यारींदुमि दुआ कर त अल्लाह नसीब करे ॾाढियां ॻाल्हि न मुझे साईं फरमायो किनखे मां पंहिंजे पाक हथनि सां हौज़ कौसर जा जाम प्यारींदुमि किनखे मुंहिंजो अबू बकर प्यारींदो किनखे मुंहिंजो उमर प्यारींदो किनखे मुंहिंजो उस्मान प्यारींदो त किनखे मुंहिंजो अली प्यारींदो अल्लाह अकबर हौज़ कौसर को सवा पानी न हूंदो हुते हौज़ कौसर को सवा पानी न हूंदो हुते अल्लाह अकबर कबीरा ॿुधो 3 माण्हुनि खे हौज़ कौसर जो पानी नसीब न थींदो हिकिड़ो मुशरिक जेको अल्लाह सां शिरक थो करे उनखे हौज़ कौसर जो पानी नसीब न थींदो ॿियो बेदाती जेको सैयद काइनात जे सुन्नत जे मुक़ाबले में नयूं नयूं ॻाल्हियूं थो ईजाद करे खुदा जे घर में ॻाल्हायां थो हे क़ुरान मुंहिंजे साम्हूं आहे बावजूहा मुशरिक खे बि हौज़ कौसर जो पाणी नसीब न थींदो बिदअती खे बि हौज़ कौसर जो पाणी नसीब ऐं मुहम्मद करीम जे असहाब जे दुश्मन खे बि हौज़ कौसर जो पाणी नसीब न थींदो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो जिन जो मुझे सहाबा सां बुग़्ज़ मुझे हौज़ कौसर ते नथा अची सघनि कौसर अल्लाह जे कुरान आवाज़ो ॾिनो इन्ना आतैना कल कौसर ॾाढियां ॻाल्हायो न अल्लाह जंहिं ते महिरबानी करे अल्लाह जंहिं ते किवली ही नंढड़ी किवली 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 शौक़ थियुसि त मां मदीनो ॾिसां मां बि हरम ॾिसां वञे कीअं आहे पितकिड़ी हेतिरी सफ़र वॾो अल्लाह त उन जे दिल जे आहट खे बि ॼाणे थो मौलाना रूमी थो लिखे त हिकिड़ो कबूतर अचे बरसां वेठुसि किवली खे हुकुम थियो त तुंहिंजी फ्लाइट पहुची वई आहे चढ़ी वियसि न पेर ते वीज़ा लॻी वई तुंहिंजी चढ़ी वेठसि कबूतर सफ़र कयो हरम शरीफ ते पहुतो लथो हुकुम थियुसि त हाणे मंज़िल अची वई लही पओ किवली आहे हिकिड़ी नियत कयईं अल्लाह करम कयुसि हिकिड़े बुज़ुर्ग चयो किवली के चइबो आहे चूंटी उर्दू में चूंटी ये छोटी सी चूंटी इसका इखलास अल्लाह को पसंद आ गया लेकिन आजकल 3 मन के चूंटे लेकिन उनके मुकद्दर में न मक्का है न मदीना है 3 मन के चूंटे पल्यल दुंबा हे गाबा कराची में कारो मुंह कराईंदा इस्लामाबाद में कारो मुंह कराईंदा लाहौर में कारो मुंह कराईंदा ठीक है ना पर इन्हनि जे मुकद्दर में मक्को मदीनो कोन्हे खुदा जंहिंखे नसीब करे दुआ कर त अल्लाह तहां असां सभिनी खे नसीब करे ॾाढा आमीन चओ अल्लाह जे क़ुरान आवाज़ो ॾिनो इन्ना
اعطیناک الکوثر دل جے محبت سان چو سبحان اللہ اللہ جے قرآن آوازو ڈنو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر چو سبحان اللہ انا عجیب مرحلن تے اللہ سے قرآن میں ابتدا انا سا کیا چھا سا ابتدا تھیا انا انہیں کہ سمجھو ذرا اللہ تو فرمائے انا اعطیناک الکوثر ہو وری تک نا وری بھی جگہ تے اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وری اللہ فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر چاہو سبحان اللہ وہی اللہ فرماؤ کلام مقدس میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انا ما مراد اللہ جی ذاتا انا ما مراد ہائے ہمارے تک کیوں نہ لاڑ کانے وارو او انا آدم جی توبہ کے قبول کرنا وارو چو سبحان اللہ چمدو حل نہ ڈاڑیا آنے انا آدم جی دعا کے قبول کرنا وارو چو سبحان اللہ انا نوح جے بیڑے کے پار پہچائن وارو انا حضرت ابراہیم کے باہ جے آرا ہمیں بچائن وارو انا جناب اسماعیل جی چھری جے ہیٹا حفاظت کرائن وارو انا اللہ جے ذات جو قسم مچھی جے پیٹ میں ٹن اوندا ہن میں پانجے بندے یونس کے بچائن وارو انا خدا جو قسم میدان بدر میں پانجے حبیب کے سرخرو کرائن وارو ڈاڑیاں چو سبحان اللہ انا آسمان کے پیدا کرن وارو زمین کے پیدا کرن وارو دریان کے ہلائن وارو سمندر کے تلا تم بخشن وارو دریان کے روانی دین وارو درندن این چرندن این پرندن کے پیدا کرن وارو چو سبحان اللہ تو فرمائے اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر چو سبحان اللہ مجھے سائیں جا چین ماں ٹرے پٹڑا اللہ کے پیارا تھیا چوتھو بعد میں جائے وہ بھی بچپن میں پیارو تھو پر ہی جکا صورت ننھڑی لتھی نا جائے مجھے سائیں جا ٹرے فرزند اللہ کے پیارا تھیا کافرن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تانا دینا تو نسل بچن دو آپ پٹرانی اولاد سا تو جو پٹر بچائی کو نہ دو معاذ اللہ بس تو جو نسل ختم تھی ویو تو اب ترا تو جو نسل کٹ جی ویو تو اب ترا گھٹوت پیا گالھائن تانا پیا دین دنیا وارا تو صحیح ویا پر محمد کریم جے رب نہ سٹھو چو سبحان اللہ خدا جو قسم مختلف مواقع تے نظر کر جنہیں بھی سید کائنات جے گستاخن پاک محمد کریم جے شان میں گستاخی کئی تا اللہ پہنچے محمد جو دفاع کیو جنہیں ابو لہب چاہیو نا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلک یا محمد الہذا جماعتنا اے محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافر گھٹوت گالھائیو شلہ تو تباہ تھے انہیں جلا گڑ کیوں تھی تساں بتن کے چڑے ہکڑے اللہ کے سڑیوں جڑے ہونے یہ لفظ چانا اللہ صحیح نہ سگھو اللہ جبریل موکلیو وان جبریل مجھے محبوب محمد کریم کے آتھت دے تو
تو کہ صدمو پہنچدو آ تو تنجو ابو تو کے آتھت ڈیندو آ تو کہ صدمو پہنچدو آ تو تنجی امر تو کے آتھت ڈیندی آ تو کہ صدمو پہنچدو آ تنجو بھا تو کے آتھت ڈیندو آ تو کہ صدمو پہنچدو آ تنجو دوست تو کے آتھت ڈیندو آ اللہ ماں کے سید کائنات جڑو کو دیکھایا تو صحیح اگر مجھے محمد کریم کے دشمنن صدمے پہچائن جی کوشش کیا ہے تو کائنات جو رب پہنجے محبوب کے آتھت تو دے سب چاہو سبحان اللہ اللہ سے قرآن لا تھو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد داڑیاں گالایو مجھا محبوب ہے تو کہ چھا تباہ کرے سکدو ابو لہب ماں تھو چمات ماں ابو لہب کے تباہ کردس ہے تو چے تو تنجا ہتھ برباد تھیندا ماں تھو چمات تو کہ کچھ نہ کرے سکدو ان جے ہتھن کے ماں بھنجرائیں دو چونا سبحان اللہ آس بن وائل سجد کائنات جادو آئیو بٹ سوال کیوں مجھے سائیں فرمایو تو جرہ ماں کی اللہ چیو بدھایو تو پوما تہاں کے جواب ڈیندم وحی میں تھوڑی دیر تھی رہی آس بن وائل اینڈ کمپنی چونا لگا ادا محمد جو اللہ رسی ویو ادا محمد کریم جو اللہ چھڑے ویس ادا محمد کریم وارو اللہ کاوڑ جی ویس گالائے سی کون تو ہانے اترا ڈی تھی ریا چونستا بدھائے چے تو انیا وحی نہ آیا چونستا بدھائے چے تو انیا وحی نہ آیا چونستا بدھائے چے تو انیا وحی نہ آیا جڑے ہنن یہ تانو ڈنو نا اللہ جبریل موکلیو سب چاو سبحان اللہ مجھا محبوب ماں انہن ظالمن جا تانا کاتے سہی سکدوس اللہ قرآن موکلیو وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا چاو سبحان اللہ مجھا حبیب ماں کے تجھے زلفن جو قسم چاو سبحان اللہ مجھا حبیب ماں کے تجھے زلفن جو قسم ماں کے تو محمد کریم جے بکھریل وارن جو قسم ماں کے تجھے ان حسین جمیل چہرے جو قسم ما ودعک ربک وما قلا نما تو کے چھڑیوا نما تو تے کاوڑیو ہاں انہوں نے چونا اے محمد کریم جو اللہ چھڑے رسبا کاوڑ جی رسب اللہ تو فرمائے ما ودعک ربک وما قلا نما تو کے چھڑیوا نما تو تے کاوڑیو ہاں او مجھا حیر مارے تک نا اللہ تو فرمائے مجھا حبیب تنجو بابو عبداللہ تنجے جمن کھاگ میں تو کے چھڑے ویو ماں تو کے کاتے چھڑیو تجھی امڑ بچپن میں تو کے چھڑے وئی ماں تو کے کاتے چھڑیوں تو جو ڈاڈو عبد المطلب تو نجڑو ہے تو جو ڈاڈو تو کے چھڑے ویو ماں تو کے کاتے چھڑیوں او مجھا محبوب تو جو چاچو ابو طالب جے چوں تجھی خدمت کئی او بھی بچپن میں تو کے چھڑے ویو ماں تو کے کاتے چھڑیوں او مجھا محبوب ماں تو کے چھڑیا ہاں تب بدر میں کیر تجھی مدد کرے ہاں ماں تو کے چھڑیا ہاں حنین میں کیر تجھی مدد کرے ہاں ماں تو کے چھڑیا ہاں حدیبیہ میں کیر تجھی مدد کرے ہاں ماں تو کے چھڑیا ہاں تو مکو کیاں فتح کرے ہاں او مجھا محبوب ما ودعک ربک وما قلا چاو سبحان اللہ ماں تو کے کاتے چھڑیو تھم مجھا محبوب ماں تو کے کاتے چھڑیو تھم اللہ ماں تو کے نبی جن جو افسر بنایو چاو سبحان اللہ کالائیں دو حل ڈاڑیا مجھا محبوب ماں تو کے نبی جن جو افسر بنایو چاو سبحان اللہ ماں تو کے پہنجو دلبر بنایو ڈاڑیا گالا ہے نا مجھا حبیب ماں تو کے شافی محشر بنایو ماں تو کے ساکی کوثر بنایو ماں تو کے سجے جگ کا بہتر آئیں برتر آئیں بالا قدر بنایو او مجھا محبوب ماں تو کے کاتے چھڑیو ماں تو کے خاتم النبیین بنایو گالایو راڑھیا گالایو مجھا محبوب ماں تو کے خاتم النبیین بنایو ماں تو کے مراد العاشقین بنایو ماں تو کے محبوب المشتاقین بنایو
ماتوں کے شفیع المذنبین بنایو، ماتوں کے رحمت للعالمین بنایو، او موجا محبوب ماتوں کے سجی کائنات میں بہترین بنایو۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چاہو سبحان اللہ۔ رب تو فرمائے موجا محبوب ماں تو کے کوثر تھوڑیاں، ماں تو کے چھا تھوڑیاں کوثر، ماں تو کے چھا تھوڑیاں کوثر چھاہے ہیری وڈی امت یا کوثرہ تو نا سبحان اللہ۔ اے چون تھا تا نسل بچندو آ پٹرانی اولاد جے کرے، ماں تو کہ ایترا روحانی پٹر تھوڑیاں جو قیامت تائیں تو تے درود پڑھندا رہندا، تجھے عظمت جا ترانہ گائیندہ رہندا، چونا سبحان اللہ۔ او موجا محبوب ماں تو کے کوثر تھوڑیاں مانا ایڈی وڈی امت تھوڑیاں، ماں تو کے کوثر تھوڑیاں مانا خیر کثیر تھوڑیاں، ماں تو کے کوثر تھوڑیاں مانا تجھے متھے مبارک جے متھاں ماں ختم نبوت جو تاج تو رکھاں، ہجرت ہی معراج تو رکھاں، سب چاہو سبحان اللہ۔ آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایتا چون تے نالا وٹھنا ہے بچہ نا پٹرانی اولاد نسل تو تہاں بچدو آ، اے پٹرانی اولادی تونجی ہلی وئی بھئی تو جو نسل ختم تھی۔ اللہ تو فرمائے موجا محبوب ماں تجھے شان کے ایڈو بلند تھو کیا، ورفعنا لک ذکرک، ماں تجھے شان کے ایڈو بلند تھو کیا جو بانگ میں بھی پہنجے نالے ساں تجھو نالو لکھرائے تو چھڑیا، تکبیر میں بھی پہنجے نالے کھاں پو تجھو نالو لکھرائے تو چھڑیا، کلمے میں بھی پہنجے نالے کھاں پو تجھو نالو لکھرائے تو چھڑیا، سب چاہو سبحان اللہ۔ جنہیں بھی قومو جو خلقل بندو ماں کھے یاد کندو تا مجھے ذکر کھوپو تو محمد جو تذکرو بھی ضرور کندو۔ اکڑو منٹ بھی ایڑو نہ ہے جے میں بانگ نہ اچے، چاچا ہی دیو اکڑو منٹ بھی ایڑو نہ ہے جے میں بانگ نہ اچے۔ مثلا صبح جی بانگ جکڑے اساں وٹ فرض کیو تو 6 بجے آ تو کہیں بے علاقے میں 6 بجی 1 منٹ تے آ، کہیں 3 علاقے میں وری 6 بجی 2 منٹن تے آ، وری انیا تھوڑو اگتے ہلو تو 6 بجی 3 منٹن تے آ، وری انیا اگتے ہلو تو 6 بجی 4 منٹن تے آ۔ 24 کلاکن میں ہکڑو منٹ بھی اہڑو نہ ہے جن میں اذان نہ اچے، مانا ہکڑو منٹ بھی اہڑو نہ ہے جتے اللہ جو تذکرو نہ تھے، مانا ہکڑو منٹ بھی اہڑو نہ ہے جتے اللہ جے نالے کھوں پو خدا جے حبیب جو نالو نہ اچے، سب چاہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ موجا محبوب ماں تو کے کوثر تھو دیا، حضور سے فرمایا جو کو حوض آ نا کوثر وارو ان میں جو کو ہکڑو ڈھک پیندو نا 50,000 سالن تائیں انج نہ لگندس۔ حضور سے فرمایا مجھے حوض کوثر جے پانی مجھے کو ہکڑو ڈھک پیندو نا 50,000 سالن تائیں انج نہ لگندس۔ پر ایو حوض کوثر جو پانی مشرک کے نصیب نہ تھیندو، بدعتی کے نصیب اے صحابہ جے دشمن کے نصیب نہ تھیندو۔ مجھے سائیں فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر جیاں حوض جیاں غار میں تو ماں محمد کریم اساں گڈ ہوئے نا تیاں حوض کوثر تے بھی تو ماں محمد کریم اساں گڈ ہوں دے۔ دعا کو اللہ شرک کھاں بچائے، اللہ بدعت کھاں بچائے، اللہ صحابہ جی دشمنی کھاں بچائے،
مجھے محترم دوستو ہن ماہ مبارکہ جو استقبال کیا ایما انتظامیہ کے بھی چواں تھو لاڑکانے جی شہری انتظامیہ لاڑکانے جی ضلعی انتظامیہ لاڑکانے جی ڈویژنل انتظامیہ رمضان جو احترام کرایو جو کو بدماشی جو مرکز تہاں شروع کیا لاڑکانے جی اسٹیڈیم میں بند کرایو غلط تو گالایا پاکستان جو کنجریوں کھٹی ویوں 7 کنجریوں اتے وری باہر آنایوں تھا پورت نہ تھی تھے انتہا ہے بے حیائی جی اما بڑے واقع چمن تو چاہیاں جے کرے لاڑکانے جی انتظامیہ رمضان جو احترام نہ کرایو تو حالت ان کی ذمہ داری انتظامیہ تے عائد تھی اسا پروٹیسٹ کندا سے اے شدید احتجاج کندا سے اے محمد کریم جے غلامن جی دھرتی آ سندھ باب الاسلام آ اے اسا سندھ کے ایک دفعہ وری باب الاسلام بنائیں دا سے جو انشاءاللہ